Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na manta. Kajing penchai na wayu rangba ya ikong amperin longdo da ka boong kumne bapela singa thok bakla bat pim tipha ya kariti dustur chong ukhasi jantia kane kajing penchai pat kane kajing kren chong wayu rangba po kensan social media kalami hadin bagakong amperin longdo kalakan tha teng ya kipana maina pat hadu uput bakaong pa kipana kimdei banwud ya ka Tongin ngap ya kene kejing kren bat kene kejing tho bat kene kejing penchai jong ini ba I kong amperin longdo ki bo ong kumne ko madam bat barok kito ki bathap kti hagaraki sahu pi yalong kaju dakaba pilas ngau thu bakla bat pimtip yala keriti dustur jong ukhasi maina kamut ayu pana kamut ayu kapau shai ba pimtip ai maina ne pana kamut kanong wan ri khun rai maina kamut kum ki mai he mai deng mai li mai na bat mai du pana ru kumju kum upasan padeng pana apali bat padu kum ta terter kani kadai tangki kamwat dau kwa banya kentho iki briu bat pentho bria yala ki jai penriu oi ke pro web ko ong kumne the more I read the more I know but the more I don't know kum ta kamlong kabapha a little learnings is a dangerous thing kini kidai kijing penchai pat kijing keren jong wei orang ba ubalapo sapo kerensan social media halor kijing keren ben jong ikong amperen longdo ya kipana kimaina dang ha kini kisi singi ar singi baladem